nongeye kubasuhuza nyumvira kano kantu. Inzoga imeze nka kanyanga, jewe inzoga yansomejeho numvishe ari kanyanga nyine. Inzoga yaba yaranyweye nizo tuvuga ngo nizo yaragiriye ikibazo. Mbese n'amayobera ntago twamenya icyamwishe, niba ari inzoga niba atari inzoga ntago tubizi rwose. Ikintu yazize rwose n'icyo pe, izo nzoga tukubwira icyuma bita ngo ni kanyanga. Bamwe mu baturage bavuga yuko uyu mugabo yishwe n'inzoga kandi akicwa n'inzoga ziri mu bwoko bwa kanyanga, inzoga zitemewe n'amategeko, dore ko uyu mugabo yabyutse yitabye Imana ku iki gicamunsi hari ku itariki zisanga 10 z'ukwezi kwa gatanu 2026 nibwo umugabo yitabye Imana. Bamwe bavuga yuko yaba yarogiwe mwa zino nzoga yanyweye, abandi bakavuga yuko uyu musore yaba yiyahuye agashyiramo umuti wa sumu ya panya akahita yitaba Imana. Bamwe bakavuga yuko ari simakombe yashyizemo akanywa akahita yitaba Imana. Bamwe bakavuga yuko ari inzoga ya kanyanga y'imbambure yanyweye ikunze kugaragara mwa kano gace, ikaba ariyo yagize uruhari mu gupfa kwe. Ongera wumve kano kantu. Yari inzoga ni supaguru bamuhaye. Nyakwigendera mupfana iki? Ndi nyina. Muganga yababwiye ngo iki? Yatubwiye ko ari supaguru bamuhaye. Mama wa nyakwigendera avuga yuko ari supaguru bamuhaye, koko ibisubizo byo kwa muganga bigaragaza yuko ari supaguru bamuhaye igafunga umuhogo, guhumeka akabura ahumekera, birangira yitabye Imana. Bamwe mu baturage bavuga yuko ibi bikorwa byo guhereza abantu supaguru bakayishyira mu cyo kunywa ari cyo gituma abantu bakunze gupfa cyangwa impfu nyinshi zikunze kugaragara hano mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi. Akenshi abenshi bari gupfa bazize supaguru, bakanywa nka byeri, yasoka gato agasanga bamushyiriyemo supaguru, yaba agiye kunyara agasanga bamushyiriyemo supaguru, bakajya mu gitondo yitabye Imana. Dore ko supaguru idatinzamo, uyu mwana none ahangaha mu gitondo uzenduka wapfuye. Abenshi nibwo burozi bari gukoresha bica abantu. Rero ubugenzacyaha buri gukora iperereza kubera ko na kano kabari yanywereyemo kabaye gahagaritswe by'agateganyo kugira ngo inzego z'ubugenzacyaha buzikora iperereza ryimitswe kugira ngo bamenye ese uyu musore yishwe ate, yishwe nande, ese nde wamushyiriyemo supaguru, abasangiraga ni bande. Ishami ry'ubugenzacyaha rero riri kumenya bino cyangwa riri gukora iperereza kugira ngo abakoze bino baze gufatwa batabwe muri yombi. Kwica umuntu bamuhaye supaguru bikarangira yitabye Imana ni urupfu rwatunguranye, ni urupfu rwarijije abantu benshi. Bamwe mu baturage baturanye na nyakwigendera babanje kuvuga yuko ari inzoga ya kanyanga yaba yamwishe kuko niyo akunze kunywa, bityo rero inzoga ya kanyanga ikaba ituruka mu gihugu cya Uganda ikambuka ikagera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko abandi benshi mu baturage bavuga yuko hano Nyagatare n'ubundi kanyanga ikunzwe kuhakorerwa ahubwo igashorwa muri Uganda cyangwa ikava muri Uganda ikaza hano mu Rwanda, kubera ko ni impande y'umupaka ugabanya Uganda ndetse n'u Rwanda. Bivuze ngo rero abenga zino nzoga za kanyanga hari abazigemurayo bakazijyana mu buryo butemewe bwa magendu, hari n'abazizana bakazifata mu buryo bwa magendu. Bivuze ngo rero polisi y'u Rwanda ikorera mu kano gace herutse gufata litiro zisaga 30 za kanyanga, ifata n'ibiro 15 by'urumogi byari bikuwe mu gihugu cya Uganda biri kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda, bahita babifata ndetse ababifatanwe ubu ngubu barafunze batawe muri yombi. Bityo rero ubugenzacyaha bwasabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kuko zino nzoga zitemewe n'amategeko zirimo kanyanga abantu bari kunywa bakitaba Imana bakanabashyiramo supaguru bigatuma bapfa. Zino nzoga zitemewe n'amategeko zigomba gucibwa burundu. Uzafatwa azicuruza azahanwa, n'uzafatwa azenga azahanwa, n'uzafatwa ari kuzinywa nawe azahanwa. Bityo rero ishami ry'ubugenzacyaha ryahumurije abaturage yuko hari gukorwa iperereza aho uyu musore yanyoreye cyangwa yanywereye inzoga iri mu bwoko bwa kanyanga, barangije kwafunga by'agateganyo kugira ngo bamenye neza koko ikishe uyu mugabo akicwa urupfu rubi cyane. Mwongere mwumve ko uyu mugabo yishwe na supaguru, nta muntu wamwisha guhamushyira icyo kunywa muri supaguru. Umuryango wa nyakwigendera ufite intimba n'amarira. Uyu mugabo upfuye afite umuryango w'abantu 2 nawe wa 3 n'umugore wa 4, bivuze ngo apfuye asize abana 2, umuhungu n'umukobwa, Daforoza ndetse na Noyahaga. Abangaba nibo bana biwe basigaye maginga ngayo. Umugore we ari gusaba ubufasha leta yavuze ko izafasha bano bana kwiga ikabishyurira amashuri kugeza ubwo barangije. Abaturage nabo bavuze ko bazakora uko bashoboye kose bagashyigikira uyu mugore n'abana be bakabasha kubaho mu buzima bwiza, kubera ko ngo uyu mugore yaryaga n'abana bakarya hari uko umugabo yiyushya kuya kandi yakoze. Bityo rero nimba avuye mu mwuka w'abantu cyangwa nimba yitabye Imana
Nsengimana avuga yuko ibi ngibi bigiye kuzaba imbogamizi nyinshi, ubukene bukaba bwinshi, abana bakava mu ishuri, ariko bino leta y'u Rwanda ntago yabyemera. Ni ukuvuga yuko aba bana bagomba gukomeza kwiga kugira ubwo amashuri yabo bayarangije. Ngayo nguko rero, reka amakuru yacu tuyacumbikira hano. Amakuru nakagaruka niba ariko bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajya umenya byinshi dukora nyaboneka.